Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kurozwe mu masaha ya umugoroba umugisha, kurozwe mu masaha ya mu gitondo biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera ku 30 z'ukwa gatatu 2025 birumvikana. Tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa ibiripukwa mu gihugu cy'u Burundi. Rero ibintu byakomeye ariko kandi bikomeje kuba ibindi niyo mpamvu rwose nanjye mangarutse igitaraganya kugira ngo ibintu tubikomozo ariko kandi rwose tubive emuzi n'imuzingo kuko biba ari bya gaciro. Mwaba nk'Imana mwe rero nk'ubu munyemereye mbabwire yuko rwose mu bice bigiye bitandukanye bya Bujumbura situation ari hatari, ndetse icyitwa kuri pukana hagati ku mpande zombi bikaba bikomeje. Mu kanya gato navuganaga n'umuvandimwe uri Bujumbura ambwira yuko rwose ikijyanye n'umutekano muke noneho cyongeye kukameza ku rwego ruri hejuru, akaba ari umutekano muke rero ukomeje kugenda ugaragara by'umwihariko mu bice by'umujyi gusa. Ni mu kanya gato rwose gashije nta gihe kinini cyari cyagaragaramo, biragira ku isaha 11 zuzuye asigaye Bujumbura hakagaragaramo ikintu gisa nk'umutekano ku ruhande rw'ingabo z'abarundi mwinshi cyane. Ngira ngo wenda by'umwihariko wamise ninjira tutari twatangira kugenda tunasuza abantu badukurikira aho baherereye hose. Ndasuza umurundi ahariho hose badukurikira bari muri Korine Munanira, Gitega, Bujumbura, badukurikira bari muri Korine Kinigi, Kinazi, badukurikira bari muri Korine Mujejuru, badukurikira bari Bujumbura indani mu mujyi rwagati, badukurikira bari Kigali mu Rwanda ariko kandi Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Uganda badukurikira cyane, badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Turabasuje ariko kandi rwose tubahaye nikaze aho badukurikira baherereye hose by'umwihariko muri rusange. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba tugaruka ariko kandi ni byinshi cyane tugiye kuba tuva imuzi n'imuzingo tubabwira uko bihagaze. Tugiye kuba rwose dusimbukira ahitwa Gitega turebere hamwe amwe mu makuru adasanzwe akomeje kugenda ahaturuka. Turaza gusimbukira ahitwa za Munanira turebere hamwe amwe mu makuru adasanzwe akomeje kugenda ahaturuka. Turaza kuba tunyarukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze by'umwihariko. Turaza nko kujya i Bujumbura ho ni ibindi umutekano muke nababwiye ko akomeje kuzamba ku kibuga cy'indege. Ni byinshi cyane, icyitwa igikoresho kiracyakomeje kwimena ndetse n'umutekano ukomeje gukara. Mu kanya gato nibwo batubwiraga yuko icyitwa n'ikoranabuhanga ry'ikirere hano mu gihugu cy'u Burundi naryo rikomeje kugenda riva mu buryo mwese cyangwa ubundi byose tugiye kuba tubikomozo tubiva imuzi n'imuzingo. Uraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Munyemerere rero mbabwira yuko by'umwihariko igice cya Uvira kikaba ari igice by'umwihariko gihuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu ni igice gihuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu rwose cya Kongo, naho ibintu byamaze kuba ibindi ndetse icyitwa ivumbi rikomeje gutumuka. Nabyo ni bimwe mu byo turi bube dukomozo ariko kandi rwose tuva imuzi n'imuzingo. Uraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Turaza gusimukira hirya no hino by'umwihariko tugende tubapudetinga gatanu kuri kagenzi kako. Ubwo utarakora subscribe uraza kuyikora kugira ngo tugendane neza. Tugaruke gato by'umwihariko twinjira kuri abanyapolitike batari kuvuga rumwe n'ubutegetsi. N'abanyapolitike kugeza amazinga ya bagikomeje guhangayikisha igihugu cy'u Burundi ndetse barimo baragenda bahagurutsa imitima ya benshi muri rusange. Amakuru rero ndimo ndakira kuri abanyapolitike bagiye batandukanye nuko kugeza amazinga rwose barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bigende neza ariko biharira amatora ateganyijwe mu mwaka wa 2027 mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru mfite rero habayeho no kurasa gukomeye mu rugo rwitwa Agatoni Rwasa kandi nta kindi barimo baramuziza no kubera iki gihugu cy'u Burundi kitarimo kiremera neza ko by'umwihariko ahangana nacyo akabashyira ku butaka mu matora ateganyijwe by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi nyirizina. Birumvikana yuko rero situation aba ari hatari ndetse kandi ibintu biba bikomeje kugenda biba ibindi
andi makuru adasanzwe nk'uba arimo agenda atugeraho ni amakuru nanone arebana n'umutekano, politike na diplomasi arimo agenda aturuka rwose ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nk'ubu munyemerere mbabwire yuko iri rasana rikomeje kugaragara ahantu bita Kibira, naryo ryamaze kuba ritera impagarara ku rwego rwo hejuru rwose. Ndimo ndabibona hano imbere yanjye, ubu tuvugana rwose mu kanya gato gashize naho hamaze kubera ibintu bisa nk'amahajabu. Aya mahajabu rero arimo aba muri ibi bice ni amahajabu arimo araba, by'umwihariko akaba arimo aterwa no kuba hari bamwe bakomeje kugenda bazanwa mu gisirikare ntibatabyumva neza. Ubu rero rwose bazanwa mu gisirikare batabyumva neza, ugasanga harimo harabera icyo bita rwose ihangana hagati ku mpande zombi muri rusange. Birumvikana yuko rero uzanye mu gisirikare umuntu atabyumva neza uko byagenda kose, ihangana ryo riba rigomba kubaho. Ibyo nabyo rero birimo biragenda bigaragara mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Andi makuru rero ndimo ngenda ngezwaho ubu tuvugana ni amakuru rwose arimo aturuka by'umwihariko hano i Bujumbura. Ubu umutekano muke rwose by'umwihariko wakomeje kugenda uhagaragara na n'ubu rero rwose uracyakomeje kugenda ufata indi ntera, ari nako bifata indi ntera. By'umwihariko rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose bitangazwa birimo biragenda bituruka mu gihugu cy'u Burundi, kuko nk'ubu munyemerere mbabwire yuko hano rwose by'umwihariko i Bujumbura na n'ubu rwose muri ano masaha gucunganwa hagati ku mpande zombi kuracyakomeje no gucunganwa rero gushingiye kuki ku mutekano muke ukomeje kugenda ugaragara ahitwa Bujumbura, kugira ngo hataza kubamo kidobya rero ishobora kuza kuba muntu kuba impande zombi zahangana mu buryo navuga ko budasanzwe. Ubwo iyo mvuze impande zombi mvuze Red Tabara ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi, kuko nibo kugeza amaginga yabahanganye. Ndayishimiye rero ariko arimo kwica amasezerano yo kutazongera kurwana u Burundi bwasinyanye n'u Rwanda. Katurebe ni inkuru mbonye hano ku gitangazamakuru cyandikira mu gihugu cy'u Rwanda. Umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rero mu Rwanda bamwita Dr Frank Habineza yanenze imvugo za Perezida Ndayishimiye umaze igihe ushotora u Rwanda, anamushinja kwica amasezerano yo kutazongera ku Rwanda. Ibihugu byombi rero bimaze imyaka myinshi byarasinyanye amasezerano agiye atandukanye kuva muri Gashyantare muri uyu mwaka. Ndayishimiye rero yakunze kumvikana avuga ko igihugu cye cyiteguye kujya mu ntambara n'u Rwanda, ashinza kuba bari gutegura intambara ku Burundi. Uyu muyobozi rero cyangwa se uyu mugabo yongeye gushimangira ko mu mugambi w'ikiganiro aheruka gutaha BBC ni Ndayishimiye, aho yumvikanye avuga ko mu gihe umutwe wa Red Tabara uvuga ko ufasha n'u Rwanda waba uteye umujyi wa Bujumbura, i Burundi nabwo bazahita baca ahitwa bazahita bataka umujyi wa Kigali baciye ngira ngo Kilondo. Ibyo murabyibuka. Ati turabizi ko u Rwanda rero rurimo kugerageza gutegura Red Tabara by'umwihariko iciye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo itere igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko batera Bujumbura. Ati rero natwe duciye ahitwa mu Kilondo Kigali sikure tuzahita tubereka tubera babi. Dr Frank Habineza rero mu kiganiro yahaye itangazamakuru ku wa gatanu tariki ya 28 Werurwe nyuma y'inama ikometanyije n'amahugurwa yahuje abarwanashyaka bahagarariye abandi mu karere ka Gakenke. Yagaragaje ko imvugo Ndayishimiye atazikwiye bijyanye no kuba Abanyarwanda n'Abarundi ari abasanzwe ari abavandimwe. Ati biteye ubwoba n'agahinda kuko u Rwanda n'u Burundi turi abavandimwe, twese turabizi. U Burundi ni igihugu cyavutse ku Rwanda, tuzi ko kandi duhuje byose byaba umuco ndetse n'ururimi hafi 95%. Turabizi ko rero turi abavandimwe, nta kintu na kimwe kigomba kugira gute kwa cyaduteza impagarara. Dr Habineza rero by'umwihariko yanagarutse ku mateka yo mu mwaka w'igihumbi kimwe
w'igihumbi mu mateka, yagarutse ku mateka yo mu mwaka w'icyatanu ubwo u Rwanda n'u Burundi basinyanye amasezerano manza banditse nabi yuko nta gihugu kizongera gutera ikindi. Ni amasezerano rero icyo gihe yasinywe hagati mu mwaka wa Mutarama n'umwami wa mbere Semugeshi w'u Rwanda na Mutaga wa kabiri w'u Burundi mu rwego rwo gushyira iherezo ku bushotoranyi bwari bumaze igihe buba hagati y'ibihugu byombi. Ni ubushotoranyi rero burimo bwabayemo intambara zikomeye zibasiye abanyarwanda ndetse n'abarundi ku ngoma y'abami Yuhi Gahindiro ahitwa mu Kirundo, hapfa n'ingabo nyinshi cyane ku mpande zombi. Dr. rero Frank Habineza yavuze ko ibi bimaze iminsi bitangazwa na Ndayishimiye ari umugambi mubi wo kwica amasezerano yasinywe hagati ku mpande zombi. Ati abarundi n'abanyarwanda bigeze barwana ndetse banapfa benshi cyane hariya mu Kirundo. Mu Kirundo rero yari yasikure, by'umwihariko impamvu rero hitwa mu Kirundo habaye imirambo myinshi cyane yarunzwe hariya. Basinyanye rero amasezerano y'uko nta munyarwanda cyangwa se umurundi bazongera kurwana igihe icyo ari cyo cyose. Yes, yari Moses wanyu nk'igisanzwe n'ubundi rero reka mbifurize ngo mwembifurize kuguma guhirwa mu byo mukora byose.